Hayi ingane zakwethu engathi ithanda ukuphuma esandleni ke manje makuzothiwa ngecontent nje manje sekufanele ukuthi ekhanje kufuniwa umuntu la asebenza khona kubhaliwe incwadi azama ukuxoshisa umuntu konakale njengomuntu ukuhliphizwe nje ngaye konakale nje ngekusasa lomuntu hayi seku wrong bafowethu seku-wrong ngempela niyivezile bafethu izinto ebezenziwa uTamara past 5 years ago ukuthi ubefequza uTamara wathola ingane nomuntu okuhamba makuwukuthi lokhu uyakubona ukuthi kwaba wrong useshintshe likuphi inkinga bangakanani bafethu abantu abasemasontweni abantu ababefundisi abantu abashumayelayo kumanje akade beababulali akade beyinkabi abanye kade bedlwengula abanye kade behlukumeza abantu basemasontweni manje abasayithandi lempilo kade beyiphila sebezoyala thina esingakangeni kule nkinga abangene kuyona bazoyala thina esingakaze sibulala ukuthi ukubulala ku-wrong ngani bazoyala thina esingakaze kudlwengula ukuthi ukudlwengula ku-wrong ngani ikuphi inkinga lapho lowo muntu sekufanele ukuthi enahlulele ethi mabekutshela ukuthi ukubulala ku-wrong kanje umhlulela utheni hayi vele wena sewake wabulala washa wacima i-right leyona bangakanani bafethu abantu abathwele abanezimali esebekubona manje ukuthi ukuthwala akukho right esebezoyala abanye abantu bethi abalala inyoka iyayitika nje ngabe iyayitika nje ngawo yindaba bafethu nihlupha uTamadama sengaze nixoshisa uTamara emsebenzini bafethu hayi bafethu nenhliziyo ezimbi bafethu nabathakathi laba bangayiphathi imithi nigibela imfene lezi engeke imfene lezi inyawo zeni lezi nihamba ngazo nihambe nenza bonke lokhu ukungcola lokho yabo bafethu ngeke bafethu ngeke this is wrong guys it's totally wrong